Kecil kai Africa Cup of Nations semi-final happening ke Nigeria, Persia ya ke South Africa. Haba pai syang lagi cing kai ke Nigeria kalau Joshua ban penki jar. Haga minit ke ban riu pinyau lengba ke penalti balakan jat da William Tross Ekong. Henry Hashwa ban kot ka jing kai ke South Africa kalau yo ban tap ya ke gol pen ya kai lengba ke penalti balakan jat da Toboho. Kata haga minit ke kendai peu. Bal lengba ke gol baro arteligi kenhon ge kai hadu bukot ke kendai peu minit bal lai peu minit ke extra time. Badai haga penalti shootout ka Rijong Osimhen ka Nigeria kala laban pelim ka South Africa da Saula Ar. Bad yorong siya ka final. Haga way par kecil ka semi final hapadeng ka Ivory Coast Persia ka DR Congo. Haba pai siya ka kecil ka Ivory Coast kala kore ka namjob. Aden bagala laban pelim ka DR Congo da iwela not. Badia ka sigol jong ka Ivory Coast layo ban tap haga minit ka ban riu peusan lengbau player jong ka Dortmund o Sebasti. Baleng bag ka jing job ka Ivory Coast kala yo ban rong siya ka final. Jongga Africa Cup of Nation. Haga jingle kai Asian Cup semi-final happening ka Iran Persia ka Qatar. Haba pai syagre ka jingle kai ka Iran kala Joshua ban penki jar tang haga minit ka basau lengbau Sardar. Badai haga minit ka bakhan nyau ka Qatar kala yo ban tap ya ka gol pen kai lengbau Jasem Abdul Salam. Bad haga minit ka basau peulai ka Qatar kala yo biang ban tap ya ka gol ka baar lengbau Afif. Badai haga kelamit kata haga minit ke basan peway lengba ke penalti. Ka Iran kalau yo ban tap ya ke gol pen ya kai. Bad haga minit ke pra pewar saisin ke Qatar kalau yo biang ban tap ya ke gol pentam lengbau almost Ali. Badai lema ke gol penlong ya ke Qatar bahkan la ban pelim ya ke Iran dan Laila Ar. Bad yorong sya ke final jong ke AFC Cup.